الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muna makataw tay manghuran hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pamudji iwan pagsarang sukul kaniya sin fanaufik niya kato tanyo hawak turum ini
amuin tumainghog magpatumtum piatumtumi sinhal pag-akamatan niyo. Karna ini mga katautay manghuran, amuin daing mga ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daing nga sahabyat to, itong siya nikmat sa lagu-lagu apabila kita tiyaupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sin amuin hinang biya ini karidaan, kababayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Mga katautay manghuran, in akamatan yung Islam, in ini, amu ini in laong ta padduman, sin kabuhi taniyo. Dahil nga sahabyat to, wajib patiap-tiap Muslim, in ingatun niya, hatiyun niya, in akaman niya. Labi luba na tuod mga katautay manghuran, hahuling zaman ini, zaman tanyo na intaod sin kaligapan, sin tiap-tiap hang katao, agun-agun kalupahan niya na in akaman niya. Agun-agun kapasaran niya na in akaman niya. Dahil nga sahabyat to, misanda kuman tiyo-tiyo waktu biya ini, na ayaw tuod kita nyo magbati laul, dumihil kita nyo waktu tumainghog, umingat, humati sin pag-akamatan nyo, karena ini amu inimpad duman sin kabuhitan nyo daing hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hasupaya muntul in amuin kaunan tanyo rin di hadunya, magkasanyangan kita nyo dagpak paadlaw akhirat. Jari niya mga katautay manghuran, balhulmat in pangadjian tanyo waktu rum ini hak sin pang daigbay. Bakas tanyo na kaya pangadjian sin 5 bay simana, amu intungod sin parsugpatan, pagsumadja paso kampung. Nabiyayaon isab tudyo padaig pang daigbay tanyo. Sabab karna mga katautay manghuran, in akamatan niyo, in pag-ibadat pa Allahu Ta'ala, na aun, muna-muna antara mo, iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in magsambahayang, magpuas, maghadji, iban sin kaibanan ibadat, hantara mo iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa muamalat, ibadat da siya, hantara mo iban sin pagkahimumano siya. Aun yan kapatut, diaraak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipatunay, tudyo papagkahita. Dahil nga mga kapatut, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo indiaak niya kita niyo. Hipapatunay in hak ini, amo nalaong ta in pangdaigbay. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa bidhil wal jari dil qurba wal jaril junub. Sampai pa kay napusan sin ayat. In ayat ini na may taikatu taniyo sin amuin hantang sin pagpabuntul tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna hitunay tanyo hak sin Allah ta'ala. Magtag-ipon kanya wayron sa kuto. Mahuli, diya kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipapatunayin hak sin pagkahitan nyo manusia. Muna-muna nasabot hak sin dua maas. Alhamdulillah, kaya pangadjian tanyo na sin 5 bayat to, amuin lang takapatut, di kalupahan, hak sin dua maas. Wabidil kurba haksin amuin laung ta asu kampung laulasya. Alhamdulillah kaya pangadjian tanyo sin 5 bay simana, insyaallah subhanahu wa ta'ala hawak turum ini hak isab sin pang daigbay. Siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala daing mga kapatut hak subay hitunay sin mga bariman usog babae, hak kapatut sin pang daigbay wal jari dil kurba,
ay huwal qarib an nasib. Pangdaigbay mo sarta lasya mo pa. Ikadua, wal jaril junub. Damikyan pangdaigbay mo huwal ajnabi ghairun nasib. Pangdaigbay mo sumakabukon mo siya aso kampong. Na ini mga katawtay manguran, aun hak kapatut. Misan pa in pangdaigbay tao kupur, kapir lang ta Bisaya, masi-masi, aun da kapatut. Kato tanyo mga bangsa muslimin, subay, hitunay, maun kanila. Sabab in pangdaigbay mga katawtay manguran, biyahari si mga ulama. Muna-muna, pangdaigbay mo, lasya mo. Lari hati niya, nag-aakama, sinakamata. Nain kapatut niya, 2. Amuinin number 1. Subay mo to, pandukahan ayaranin kapatut niya. In kapatut niya ron kay mo 2. Muna-muna kapatut niya in siya Muslim. Hikaduan niya, in siya laula siya mo kampung mo. Hikatu niya in siya pangdaigbay mo. Number 1. Number 2, ikadua mga katawtay manguran, baharian sin pangdaigbay. Pangdaigbay mo Muslim sumakawa bukon mo siya aso kampung. Na in kapatut niya rin doon kay mo 2. Hikaisa in siya Muslim, hikarua kapatut pagdaigbay. Hikatu baharian sin pangdaigbay, in siya tao kapir. Lang sin kita Bisaya. Na masi-masi, diarak kita niyo sin agamatan niyo sa lingkat-lingkat, subhanallah. In magmarayaw maun kanila. In kapatut nila run kato, kapatut pangdaigbay. Misan pa in kaunan niya tao nagkukupor, di ta siya manjari anyayahun. Sabab karna in siya pangdaigbay ta, amu in wiyasiyat sin Allahu Ta'ala. Magmarayaw maun kanila. Wiyasiyat sin Jibril alayhi salam. Wiyasiyat sin Rasul sallallahu alayhi wasallam. In subay sila hulmatun. In subay sila parihalaunta. Daing hakangian ta. In subay magmarayaw kanila. Wasiyat mga katawtay manghuran. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala sampai pa Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Inlaggo sin kapatut ini mga katawtay manghuran. Mga katawtay manghuran, in pangdaigbay, hisyuwa in pag-ianon daigbay tabiayan. In mga ulama, aw nagbayta arbauna daran. Amuin katan itong kapatan bay. Halom sin kauman yaon. Hawno na yung patudjuhan. Dahil nga kakidkiran mo. Kapatan bay. Katilibot yaon. Insya itong pangdaigbay. Kiyawa nila dahil nga hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil kan Aisyah, arbauna daran jaran. Katan, kapatan, pamaybay, hakatilibot, yaon sin kauman, in sila itong pangdaigbay mo. Dahil nga mga ulama, biyayta nila in pagyanon pangdaigbay, amo na lang ta in maramo magsambahayang. Halom sin masjid. Amuin mapun kamu rin doon magsambayang 5 waktu atau Jumaat, in sila yan itong pangdaigbay mo. Sibu dati mga katawtay manghuran. Hati niya in mahal ka, yaon kamu napupun halom kauman. Sarta masuok aun din doon hayaon masjid. Amuin magsambahayangan nyo sama-sama. Mga katawtay manghuran, in ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiyat kanya sin Jibril alaihi salam in laggo sin pangdaigbay ini. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mazala Jibril yusini biljar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Inlaggo mga katawtay manghuran, sin hak sin pangdaigbay, biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Jibril, dahundaran, masi-masi, dahundaran, magwasiyat ka kung magpatumtum sin hak, kapatut sin pangdaigbay. Sampay nakahuna-una na ako in pangdaigbay ni itong naday nga usba waris. Makawaris na sin amuin pangaltay kabin. Inlaggo mga katawtay manguran, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mattan mga katawtay manguran, malaggo tuod in hak sin pangdaigbay ni. Sabab karna bang in Muslim pasaran niya ini, di niya halgaan in hak sin pangdaigbay niya, na misan siya nagsasambahayang, misan siya nagpupuasa, nag-iibadat pa Allah Ta'ala, hikasud niya pa pinal ka jahannam, waliyadu billah, in pagpasad niya sin hak sin pangdaigbay niya. Sa zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat aun babae in kaaunan niya, mangi siya magpangdaigbay, pipit na niya, lilimot niya, jajarahan niya in kaaiban, biyasun niya in pangdaigbay niya. Nasampay in mga kasahabatan, biyayta nila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang mga kato di nakatahanan in babae ni. Doon mayan laong sin hambuok kampung sin babae nakahadir sa abu, hawak to sin pag-complain, pagmahi sin mga pangdaigbay, sin ngi pangadatan sin babae ni, nalaong sin kampung, hada iftira ya Rasulallah, innaha sawamatun qawwama. Bukon yan law niya bunal, bat mangiing kaunan sin babaiyat to, kampung ko. Sabin siya to ya Rasulallah, magsasambayang, matuyo magsambayang, sampay magtahadjud pa, damikyan magpuasa, nagsusunnat, makusog magpuasa, sunnat, bal ibadat, makusog. Uno in akisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, babae ini, la khaira fiha, hiya finnar, la ilaha illallah, hiya finnar wa insamat wa sallat. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wairuun karayawan niya, in siya halaw mapinal ka jahannam, nisan pa siya nagsambahayang, nagpuasa, in siya halaw mapinal ka jahannam. May tauno in sipat niya, tu'di jiranaha bilisaniha, sabab sinni niya, binsanaun niya in pangdaigbay niya, sindila niya, doon nakapipit na niya, lilimot niya, gyugunyak-gunyak niya, gyugura-gura niya. Nasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, misan siya magsasambayang, magpupuasa, in siya law mapinal ka jahannam, wal iyadu billah. Inlaggo mga katawtay manghuran, sin hak sin pangdaigbay, hangkan na long takain ayat to, misan pa in kita niyo Muslim, bal ibadat, nagnanaik haji, bang di tanyo, hito na in hak sin pangdaigbay, amuin magmarayaw kanila, na makuhila yatto, di makamumpaat ka tuin ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna hinihinang kita sinlanggal sara. Tumtumun tanyo mga katawtay manghuran, in amuin ibadat ta, misan biyari in laggo, in taud sin ibadat ta, bang kita himihinang sin dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala, makuhilain ibadat ta, makuhilain ibadat ta. Biya na sin babae ini, in paminsana niya,
panglimot-limot niya, pamit-na niya, pamungmung niya, padaigbay niya, dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuhila in ibadat niya. Misan siya magpuasa makusog, magsambayang makusog, hatat kala hinihinang siya, sinkangian papangdaigbay niya, in siya halaw mapinal ka jahannam. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyan mga katautay manguran, sa aun waktu in kita niyo Muslim, aun pagkarungan taniyo, magnaik haji man ako, atawa mag-asal da nagsasambahayang da, namisan kita nagsambahayang, nagnaik haji, bang indo sa dakula, masimasita, hihinang, wairun tatinggalan, di siya maampun. Di maampun mga katautay manguran. Sa aun waktu day nga mga muslimin, bangsa muslimin, haula taniyo na magnaik haji man long niya, mapapasindo sa biya ko piyag anak bago hiina mo, wayron do sa rusa na inyat tumakataw tay manghuran do sa siwi-siwi, sabab kal na indo sa dakula in kaampunan niya, subay kaw magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin pagsusunan mo, duhungan mo na, tinggalan mo na, di mo na isab-isaban. Iwan ka ikhlas mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung kaampunan sindu sa dakula. Parman sin Allah ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summahtada. Bunal to din ako, parman sin Allah ta'ala, tanto tuod, ampunun ko. Inisiyo-siyo in nagtawbat, nagparat saya, sarta nag-amal ibadat na siya. Ampa ko siya hidayatan, dahil doon tumutog na siya. Nabiyanin kaunan sin matan magtawbat mga katautay manguran. Do sa dakula inini subay to duhungan. Kita tanyo na yung babaiyat to, ibadat sa to, makusog magpuasa, makusog magsambayang, hatat kala himinang da sa sindu sa dakula, bibin sana niya, in pangdaigbay niya, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar wa insamat wa sallat. In siya halaw mapinal ka jahannam. Misan siya magsambahayang, misan siya magpuasa. Inlago mga katautay manguran. Sampai siyugpatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amuin hadis niya, wallahi la yu'min. Piyag balik-balikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu, ibut pa Allah wayroon nagparat saya, bukon sampur na in pag-iman niya. Siyapahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu, wallahi la yu'min, ibut pa Allah wayroon nagparat saya, bukon sampur na in pag-iman niya. Ibut pa Allah wayroon nagparat saya, bukon sampur na in pag-iman niya. Ibut pa Allah, wayron nagparat saya, hati niya bukon sampur na yung pag-iman niya. In mga kasahabatan, nakananam, amuin lang ta, hanggaw, hisyuta in pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaun, wayroon nagparat saya. Sampai siyapahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu. Ya subo nila, ya Rasulullah, hisyuta yan ya Rasulullah. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Amuin bukun salamat in pangdaigbay niya, sin kangian niya, sin panganyayan niya, sin jilaka niya, sibu da kakabtangan, kakahinang, iban sin laung pangatayan, igil jangki, wayroon nagparat saya, in manu siya biyayan. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mga katautay manghuran hangkan dabiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in babaiyad to halaw mapinal ka jahannam sabab karna wala siya nagparat saya. Ampay pagparat saya ini amu ini daing ha mga kunsi sini kadawhatan nyo sin rahmat sin Allah Ta'ala hasupaya kita nyo pasurun palom sulga niya. Dia sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaibanan hadisnya ibut pa Allah di kamu makasud palom sulga sehingga kamu magparat saya. Nain manusia bukun salamat in pangdaigbay niya daing kangian niya daing ha jilaka niya panganyayan niya intauyan bukwayroon nagparat saya. Hatiannya bukun sampurna in pag-iman niya. Bukun sampurna in pag-iman niya. Hikanal ka kaniya waliyadu billah. Na in paminsa na ini mga katautay manghuran. Pangan niya pa pangdaigbay. Hitong si mga ulama biyaki. Hikat makatu. Tung kabari. Paminsa na tiranan sindila. Biya na sin babaiyat to. Inhinang niya. Lilimut niya in pangdaigbay niya. Sisipug niya, jajagahan niya yung kaaiban, ang panipang history, hikuan niya tulon na biya ini. Pipit na niya, piyamumungmung niya, siyusok naan niya, na ini mga katautay manguran, paminsa na hatiranan sindila, hikanal ka, pamanu siya, waliyadu billah. Hikarwa tiranan, kakahinang, biyarin upama niya mga katautay manghuran biya nasin kaya sakupan tanyo pagkasakupan tanyo video kay karaoke ini personal ko tud kaya sakupan sinbaran ko hambok wakto may nang ta story mga katautay manghuran aw nag-invite kamo biyayan mag-lecture sampay maghutba na sin konsumo neto adlaw Jumaat. Dahil nga sabiat to dito na kami piyahanti sin dum Jumaat yato. Supaya pag may natya to lecture, pag ubos mag-utba na sampay. Subhanallah mga katautay manghuran, experience ko, personal experience, halungan yato, lapit adlaw na ako nakatug sin tungay gisok. Subhanallah, wala hawla wala quwata illa billah. Lisagto na sintungay risok ako nakatugmay ta video kay hapang daigbay karaoke amuin magkalang inta ubiyayan usahay at magbayad yato ana di katugan mga katautay manghuran di katugan sabsin maladjura kuman in sound. La ilaha illallah. Ini sampai siabot si mga ulama day nga paminsa na papang daigbay. Amuin magpaladyo ka sin radyo mo atawa TV mo amuin radyo iwan TV mo makabinsa na papang daigbay. Hakisakupan ko tuod long ta ha personal experience ko. Pag asubok ko uning tagdapuyaon. Bangsata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangsata nangangako muslim habya ini kahalan mga katautay manghuran wala niya kiyasayuhan nabinsana niya na impang daigbay niya katilibot la ilaha illallah sawab sin video kanya sawab di makatug impang daig niya sin kusog sin amuin sound niya to na inini daing nga mga paminsa na paamuin pang daigbay. Sabdi ta kaingatan in kahalan sin pang daigbay ta mga katautay manguran ada kala aun nasasakit kalagyan mag-rest maghali-hali matug na di makatug sab sin kusog sin pagkaraoke atawa nag-ipat pula-pula ando kailo di makatugin pula-pula sabab sin pag-video kayan na ini dusa dakula magdusa in nag-usaha biya ini
sarta hukuman haram in amuin usahan niya biyan hal sa tiranan dahil nga pagkalangan sin music, pagdungan sin music na inini asal-asal pianglangan sin sara haram mga katawtay manguran. Paminsa na ini papang daigbay sampai long sin mga ulama misan pa in Quran amuin lando na kautud magpaladyo sin sound sin volume sin amuin Quran bangyan amuin hika binsana na papang daigbay sab nakalando na to din ladyo sin sound inyat to di daman jari mga katawtay manguran. Gantaon man na sadya, ikaw indumungog biyayan. Misan pa ayat Quran mga katawtay mga sabdi mo kaingatanin kahalan simpang daigbay. Ada kalaon na sasakit, kalahian matug, na di na makatug. Atawa nagipat pula-pula, kailo, di na makatug. Nabiyayan, in pag-ayad kato, sin amuin sara. Amuin hak sin pang daigbay. Damik yan mga katawtay manghuran amuin subay tanyo parihalaun in pang daigbay tanyo day nga hangi sin lummi sin pangatayan amuna in ihid igil jangki papang daigbay sarang di man, sarang initinggalan sarang tinggalan mga katawtay manghuran amuin laong tadjajang kita in pang daigbay ta na ininido sa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga panganya ya ini paminsa na amuin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biag balik-balikan niya siyapahan niya nakato ibut pa Allah wayruun nagparat saya siyapahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakato pag-asubo si mga sahabat isiyo ya Rasulullah alladhi la ya'manu jaruhu bawaikahu amuin di masalamat atawa bukon salamatin pang daigbay niya day nga kaanyayahan niya wala yan nagparat saya kulang in pag-iman bukon jukup mga katawtay manguran in pag marayaw panghulmat papang daigbay inini alamat sin pag-iman tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala alamat mga katawtay manguran biyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu siyo-siyon kaunan niya nagpaparat sa Allah ta'ala iban paadlaw akhirat na subay niya hulmatun impang daigbay niya wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi hisiyo-siyon kaunan niya nagpaparat saya pa Allah ta'ala iban adlaw kiamat na subay siya magmarayaw papang daigbay niya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu hisiyo-siyon kaunan niya nagpaparat sa pa Allah ta'ala iban adlaw kiamat adlaw akhirat na subay niya di binsanaun di niya jilakaun singi pangadatan niya in pang daigbay niya mataud ka hadis-hadisan mga katawtay manghuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum kato tanyo piag balik-balikan in hak sin pang daigbay subhanallah sababin ini mga katawtay manghuran na para kala dakula hikasud palawm apinal ka jahannam biya na sin kaunan sin baba inasabot tanyo ka inayat to misan pa nagsasambahayang nagpupuasa nagiibadat hatat kala mangiin kaunan niya papang daigbay niya insyaallah mapinal ka jahannam waliyadu billah mga katawtay manghuran in pang daigbay ini na biya di inahantang tanyo magmarayaw kanila biyaitaan kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga pagmarayaw kanila amuin magbaranja kita nyo bang aun dagaus tanyo
na magbaranja kita niyo kakaun papang daigbay tanyo. Iyan day nga mga panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta niya kan Abidar. Laong niya ya Abadar ida tabakta marakatan faaksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Riwayat Imam Muslim. Ya Abadar bangkaw laong niya magluto sin kakaun patauren sabaw. Ampa mo pagbaranja dihilan pa mga pangdaigbay mo. Subhanallah. Panghindo din nga Rasul sallallahu alaihi wasallam mayta sabab may nangyat to sabab sinhi kapag kasilasa misanda kuman sabaw lasa manyo tiyo mahinang sabab hikapag kasilasa sin magdaigbay. Amuining kabayaan kato tanyo mga kataw-tay manguran sin agamatan niyo Islam inlingkat nagkakasila sa kita niyo halom kauman sibu da kampung tanyo bukon tanyo kampung misan pa tao kapir Bisaya long ta hatat kala pang daigbay ta na diara kita yun kabayan sinsara tanyo magkasilasa halom kauman sab hasupaya kita nyo suman ng mga katautay manguran kita tanyo ha mga kakisahan sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan niya magdaigbay misan palong tao nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala sababin kaaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga pangdaigbay niya Madina aun na Muslim mga kasahabatan radiyallahu anhum ajmain aun na mga munafik amo intiyatapok nila in kakupuran nila nagpapakitang tao sila Muslim aun na mga Yahudi pangdaigbay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumawa hangan sin pangdaigbay wala sila amuin piyuhi nga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gamayan nagdarakin Rasul sallallahu alaihi wasallam magmarayaw magpatumtum sin panghulmati pa mga pangdaigbay. Subhanallah, lingkat sin akamatan yung mga kataw-tay manguran. Kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin pangdaigbay niya Yahudi. Subhanallah, nasakit in Yahudi wala nagpaparat saya pa Allah Ta'ala unin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bisita niya. Subhanallah, dahil doon mayan sakit na nadya sakratal maut in Yahudi ini bata-bata diawahan pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabhak pangdaigbay amuin magmuhot kau karayawan para kaniya in Rasul sallallahu alaihi wasallam daing dayaw pangadatan niya kahanunot niya bisita niya yung pangdaigbay niya Yahudi panya dan doon mayan naja sakratal maut na laong niya aslim ya gulam aslim ya kau bata-bata sud kau pa agama Islam kul la ilaha illallah wa anni rasulullah pamungan wayruun Tuhan buat malainkan Allah ibanin aku bunal tu daaksin Allah in bata-bata Yahudi pangdaigbay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam limingi kan ama niya pagkita sin ama biyayan in aki sin ama ati abal Qasim pagtaat kau paama hi Qasim amuna in Rasul sallallahu alaihi wasallam si mahadat mga katautay manghuran in Yahudi ni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ang panawapat nakasud paagama Islam. Subhanallah, in Yahudiyat to ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam namuji pa Allah Ta'ala alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar pagmuji pagsarang sukul pa Allah Ta'ala amin naghawas kaniya daing hapinal ka jahannam
lingkat mga kataw tay manghuran. Piya kita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in lingkat pagsumad ja papangdaigbay. Yahudi nagkukupor pa Allah Ta'ala sumagawa wayroon bin sana sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon niya piyasaran, wayroon niya siyuknaan, gamayan bisita pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang padyawahan niya, piyasud niya pa kama Islam, nakasud pa kama Islam halom sulga in bata-bata Yahudi ato pangdaig sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab may ta pangdaig bay siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, wala na mo kaw na para buat malainkan ini kau rahmat pakatahan alam. Sibu dain mga bariman sampai nagkukupur bang nila sadya kaingatan in panghindo in ini karayaw kanila dunya akhirat. Hikalapas kanila day nga pinal ka jahannam. Subhanallah. In lingkat mga katawtay manguran. Hak sin pang daigbay. Rasul sallallahu alaihi wasallam piarak buskato tanyo. Misan patao kapir. Nagmarayaw rin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangan sin pang daigbay. Nabiyan mga katawtay manguran. Day nga mga amuin long ta dayaw sin pangdaigbay, hak sin magpangdaigbay, amuin long ta duahan mo siya pakarayawan. Magmura kaw kaniya, baranja kaw. Sabyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang buka hadis niya, laisal mu'min billadhi yashba wa jaruhu ja'i. Bukun bar iman yari na sabyay ta. Bukun bar iman in tao wayroon pakialam niya sin pangdaigbay niya. Misan siya makansub, wayroon pakialam niya sin pangdaigbay, misan dayahap di na. Bukun bar iman sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin magpakansub na sadya siya sin baran niya, ahal in pangdaigbay niya yahap di. Kaya ingatan niya pag-ubos, wayron pakialam niya, in siya bukun bar iman, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyan mga katawtay manguran, day nga mga hak sin amuin laong tapang daigbay. Sumalam kaw kanila, bang mo kalabayan, sumambong kaw sin salam niya. Nabiyan mga katawtay manguran, hak yan sin pang daigbay. Laong ta hak sin Muslim, kapag kay Muslim, bang siya masakit bisitahon, bang siya mawapat, makadkaw mangubol kaniya, panginduaan mo siya, bang siya mamaha nun, na bang hahalin siya pang daigbay mo, magduruhon na mga katawtay manghuran. In among inlong ta, pang inlong ta, hak niya rin doon kay magmarayaw kaniya. Nabiyan mga katawtay manghuran, in among inlong ta, hak sin pang daigbay ni, magmarayaw kaw kaniya, hakakaus-gausan mo, sarta lapasun mo sa nga kangian mo. Na ini, mahinang ini sabab, hikaampun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yamut summa yashhad lahu al-arba min jiranihi bil khair illa ghafarallahu lah. Wayroon nawapat manusia usog babae, mahuli si maksi kaniya in pangdaigbay niya upat sadya, pangdaigbay niya si maksi kaniya pakarayawan, buat malaingkan ampunun sin Allahu ta'ala yung tao nawapat yaun. Subhanallah. Sabab may mga katawtay manghuran, in manusia, in sinan mga saksi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hagumi. Nabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, upat pangdaigbay mo, in kaunan si mga pangdaigbay mo ini,
mga asal tao marayaw isab. Sabab bang tao mangi baldusa na yung pangatod nila sin tao marayaw biyan mangi sabab bukon siwin hinang nila. Sumagawa bang tao marayaw si maksi kay mo upat sadya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampunun niya to. Ampunun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga kataw tay manghuran hak sin pangdaigbay amuin magmarayaw kita kanila. Hulmatunta sila sarta lapasunta sila day nga katan kangianta. Sibu da kabtangan kakahinang biya na sinasabutan nyo yato natinggalan niya mga kataw tay manghuran amuin mabinsa na madisturb ta in kaaunan sin mga pangdaigbay ta. Sabab dusa dakula mga kataw tay manghuran bang kita nagmangi papangdaigbay ta. Mangi nain zina dusa zina. Mangi nain dusa panakaw manakaw long ta. Sumagawa bang muhinang yan papangdaigbay mo waliyadu billah ganap mangganap indusa mo mabangkat mga kataw tay manghuran insiksa dun kay mo. Biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ayazni ar-rajul bi'asharati niswa khairun lahu min ayyazniya bimraati jarihi. Bunal todin zinahun sin usog tabiya dakuman inhang po babae labi na marayaw kaniya yatto deng sin zinahun niya in asawa sin pangdaigbay niya waliyadu billah. Sibu damangi sumagawa nakalanduin ngi sindusa ka anyayahan tudyo papang daigbay sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ay yasriqa ar-rajul min asharati abyat ay sarulahu min ay yasrika bi baiti jarihi min baiti jarihi. Sabda san Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal tudin manakaw in hambuk usog daing hangpu bay labiyat tumakaan daing sin manakaw siya hambuk bay sumagawa pang daigbay niya waliyadu billah. Mangiin manakaw sumagawa nakalanduin ngi sintaw na nakaw pang daigbay niya sabab narugtol niya in wasiyat sin Allahu Ta'ala daakan wasiyat sin Jibril alayhi salam wasiyat daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magmarayaw papang daigbay. Nabiya ini mga kataw tay manghuran itong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk hadis ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an nangasubo ya Rasulullah ayyud dhanbi a'zam unu indusa dakula baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin uno lang niya indusa nakalandu dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak amuin maghinang kau sakuto pa Allah Ta'ala mainkan siyain nagpapanjari kay mo naghinang kau sakuto kaniya piyagtag ipunan mo madukaing deng Allah Ta'ala panagnan dusa sa laggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halong ya Abdullah ibn Mas'ud summa ay mahuri uno pa ya Rasulullah ikarua ay yaktula waladak khasyata yatama ma'ak bunuon mo in anak mo sabab mabuka kau sin kamiskin mabuka kau sumaw kay mo sin kakaon magkamiskinan kau nga sabi to biuno mo dusa dakula pa Allah Ta'ala dusa sa lago pa Allah Ta'ala. Naong ya Abdullah ibn Mas'ud summa ay uno pa ya Rasulullah antuzani halilata jarik ang pasyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam zinahun mo in
asawa sin pangdaigbay mo. Wal iyadu billah. Liapas kita nyo sin Allah Ta'ala dahil nga mga dusa ini. Itong dusa sa laggo-laggo. Wal iyadu billah. Kita tanyo mga kataw tayo manguran. Inyat to laggo sin hak sin pangdaigbay. Nabiyan mga kataw tayo manguran. Bang kita nyo mabaya da sumud palom sulha malapas dahil nga pinal ka jahannam damikyan bang matan din pag-iman tanyo pa Allah Ta'ala iwan padlaw akhirat na subay ayaran tanyo na haksin pang daigbay tanyo amuin magmarayaw kita nyo kanila hulmatunta sila bukon long ta puhingaon sila inlalabayan nila butangan sin kamumulahan, butangan lansang, paglaway sin sasakatan maplat, mabuslot entire sin sakatan sin pangdaigbay, na inyat to dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbusog lang si mga ulama, amuin lang ta, aun halaman, magbusog na kaubihan sin tuwig. Nabang in tuwig yato na nahinang sabab, amuin lumandog na in pangdaigbay mo mang lalabay di mo nalanuan in amuin danyaun sin tubig doon nakapiag busog halaman at awang din ihawla tanyo magdakdak ampa hidaubin sabon piag dakdakan yato tubig hapang daigbay na biyan waliyadu billah di na makatanam ka ilo ako na kung lumandog na in pangdaigbay maglalabay na inyat to itong siya day nga paminsa na apang daigbay sarang tinggalan mga kataw tayo manguran sabab laong ta dosa yato dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala nabiyan mga kataw tayo manguran hati niya in kita nyo mga bariman na subay kita nyo nag-iibadat pa Allah ta'ala mahuli marayaw in pagsumadyatan nyo pa mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala diya na sin pang daigbay na in silayan aw nahak kato tanyo amuin subay kita nyo magmarayaw kanila mura-muran mga kataw tayo manguran amuin piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban piya pagmumpaat kato tanyo in amuin patumtum hawak to dum ini hak sin pang daigbay insyaallah subhanahu wa ta'ala bang tanyo ni katunay mahinang sabab hikalapas tanyo di nga pinal ka jahannam iban hikasud tanyo palam sulha hikaampun kato tanyo sintuhan Rabbul Alamin sabab in kaaunan tanyo nagkakasila sakit tanyo halom sin kauman na mura-muran mga kataw tayo manguran tub-tub di na sadya hitukbal na mo kanyo in salam duaa iban pagsarang sukol sin kamu di magbati laul tumainghog kumita na mura-murahan amun tiyong basan kamu sin Allah Ta'ala sin sarayaw-rayaw tungbas amun papagkasanyangon kamu dan dia dunya labi luwa hadlaw akhirat barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.